kampanya, pero kabalo na mo? Kabalo mo wala? Ang sigurado lang ako masulti, mudagan ko pagka, kabalo, basta mudagan din ko. No? Pero ang akong gusto, tagi congressman, kaning local official ka, dili ka paginahon sa kuwan, sa national government, sa national scene. Dire, paginahon ka, bago ka sa like vice governor, gutom lang resolution, ordinansa, kulang ang effect sa kinabuhi sa tao. But if you become congressman, you become a player in crafting national laws, which would shape the scene of the nation as a whole. Okay? Well, there are so many issues worth fighting for. But, wala na. Kani si Tony Lucentos is an incumbent board member, mudagan ko siya balik pagka-board member. No? Namin mga kauban, si Arvin Malasa, no? Si Ana Razonable, John Reyes. John, hindi pa na incumbent. Talking about incumbents, Mac Gallardo, who else? Lanier Kadungo, no? John Reyes, and maybe Willie Villegas of Suluk also, if he really intends to run. Okay? So daghan, sobra-sobra ni sila, walang i-mention, they all intend to, of course, there is an agonoy, usab ka pa, kalida panel.